Dumela mmohi ko lapeng, dumela momamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM, lebitso la ka ke Thabo, the bundle of joy, Moponi, co-host, re atella afternoon drive Lesedi FM. Ho jalo fela wena mmohi mmoho le moemedi nna ka lebitso ke Lebmawela topi wa FM mpitsa ngwana di up ngwana di good morning me rena le wena he go tloa ka Mantaha ho isa Labohlano ho ratella afternoon drive show ke co-host Labohlano wa tseba ra ikwala, the happy Friday, re bitsa baiti ba bohlokwa, re dula le bona fatshe, re bantsha comfort zone ya bona, re ba bitsa co-presenter tsa ratella afternoon drive. Re lata wa actor kapa wa bina, re etsa co-presenter ya radio. Re dula le wena, ho tloa mono re ke re profile, re tsebe haholwanyane ka wena. Re boetse re na le feature e bitswang bubbling under, mo re hodisang ba banyane ba ntseng ba hola industry ya music ka Friday. Bona se fetwe ke ratella afternoon drive ba mo ke chillers ya mampela Tupa fela. Na o se o utlwile ka SABC app ha se kalane fela e o ka streamang ho yona empa ke sebaka se utlisetsang mananeo ohle a television le radio ka dipuo tse 11 kaofela tsa kwano Afrika Borwa. Mamedi ke a o dumedisa ke a wa moela hohle mo mametseng tshebeletso ya Lesedi. Nna ke tlo ke phutla mere ke a pele tsenyane di tla dintshetse morao khotso. Ho bolelang hore o le kae kapa kae ning kapa ning ka puo efe kapa efe o ka thabela mananeo a hao le ya ditaba smart TV, tableting le cellphone ya hao. Downloada SABC Plus app ka jeno o ingodise ho sabcplus.com. Ke mahala a o fang bokgabane ba ho mamela di radio tsa rona mo le o keteka botjhaba ba rona bo re ikgantshang ka bona. SABC Plus # still home to the sound of our nation. Asimohe ngwana mme ke kopana le wena monate mo kalo le nana o ke tshwara ke nako re wena ka wena o ikemele o iketsetse empa mona re bua go loka phano ya ditshebeletso re kena maspaleng re tshwere UIF re tshwere road accident fund re bua hape ka hore ga o batla mosebetsi wa ntsetsetsa o be moyenga o ipapatse wena ka buena o itekise wena ka buena ntshengwe e kholo hape e re tshwereng o dula ntse o mametse ha ke batla o bolella yona ha ile ka sonta re a tshintsa mahulong a matala mo re tsamang le moruti lefu maine modimo o etsa Dumela mmohi ko lapeng, dumela momamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM, lebitso la ka ke Thabo, the bundle of joy, Moponi, co-host, re atella afternoon drive Lesedi FM. ho jalo fela wena mmohi mmoho le moemedi nna ka lebitso ke Lebmawela topi wa FM mpitsa ngwana di up ngwana di good morning me rena le wena he go tloa ka Mantaha ho isa Labohlano ho ratella afternoon drive show ke co-host Labohlano wa tseba ra ikwala, the happy Friday, re bitsa baiti ba bohlokwa, re dula le bona fatshe, re bantsha comfort zone ya bona, re ba bitsa co-presenter tsa ratella afternoon drive. Re lata wa actor kapa wa bina, re etsa co-presenter ya radio. Re dula le wena, ho tloa mono re ke re profile, re tsebe haholwanyane ka wena. Re boetse re na le feature e bitswang bubbling under, mo re hodisang ba banyane ba ntseng ba hola industry ya music ka Friday. Bona se fetwe ke ratella afternoon drive ba mo ke chillers ya mampela Tupa fela.
to my